agua mose hambor ka entanalino ata ceve mesena nekadaku ngondata. Nekadaku ngondata. Nekadata ga daku gomori. Iya. Rantanga mose ditega pedang lecebal, rundang lebules, renang lecubatang denai. Pedang lecebal, rundang lebules, renang leceba. Oh itu siapa? Jadi ya mose hambor. Iya. Neka runing kakanduri sekole musi, runing kakartana kolewa. Ngong na ipo wawancang galait kole. Jadi ya itu depan dia bekas. Mose apa? Mose tu mau tahu kayak tanah lino. Ai pedeng lata tu ada nongga. Nekadaku ngondata. Nekadaku kudut lebelen tai Mose depasenan. Kudut Mose hambora cama tahu kayak tanah lino. Yo. Coba yo tabea mane ni yo takasil one mane hobo aku askadite maya lambung baru le jombeo latna atas 5 kintal kuta usur luntur hamar wancang kuruta lonto toro kagite kuruta tigina ngalis tukang ngedite ke calama aku sedite go eta kudurit ayako dite lakon iten kampung on iten golo kuruta tong stombo molor data tikolon ceve kita ite atang asang malaing asaka lain ata mimpi sivir 15 ata mudu juma 5 emas ata pulita abin sengaja temain gepuk bae gemopo tombo torok di semalopo boto hemo gumamur sa kasil boto hemo gumamur sa la uvaloso ami ata uvaloso ceven koletai anak bara foto kedita tang gervante kut bae gemopo di sega kali hoki di tombo di semalopo tadi si ami turun di semua tua. Luran cain tegira aku ga, tegia apa ho, tegia cow kita towing agu titong dite ataya malain, atau ngasang kaya lain, ataya do bae agu pecing. Pungo namanya towing agu titong latanta asik kaya dite anak bara dite, waktu ke dite ataya lonto oni kain kilo beru. Celama aku esa gue tak dulu situ latanta towing titong isi ikut lut aku lorong ikut pakai oni kain kilo di sini. Itu silakan tombol. Yo. Jadi ya gitu game. Yo. Jadi rebang pede data tu itu main. Yo. Jadi meku duta Mose dia. Agua Mose hambor ke entanalino. Ata ceve mesena Mose apa? Nekadaku ngondata. Nekadaku ngondata. Nekadata ga daku gomori. Iya. Rantanga Mose ditega pedang lecebal, rundang lebules, renang lecubatang denai. Pedang lecebal, rundang lebules, renang leceba. Oh itu siapa? Jadi ya Mose hambor. Iya. Neka runing kakanduri sekole musi, runing kakartana kolewa. Ngong na ipo wawancang galait kole. Jadi ya itu depan dia bekas. Mose apa? Mose tu mau tahu kayak tanah lino. Ai pedeng lata tu ada nongga. Nekadaku ngondata. Nekadaku kudut lebelen tai Mose depasenan. Kudut Mose hambora cama tahu ke entanali. Yo. Coba durin dia kita, oke. Durin dia neka apa? Durin. Tema nekadaku ngondata rantanga pedang cebalone. Durin germusi. Neka runing kekandur. Ngomong mikole tanah sot polia tiatar. Coba. Neka runing. Neka runing kakanduri skole musi. Neka runing kakartana ga kolewa. Apa ta ipo ta mancang ipo neka lait kole. Ngong ga? Ngong ngete gaya neka data ge dah ku kater. Itu ko pia itu kita bokong di mori de mengko ete mga masalah da masyarakat sonya. Ai do itu ko ka tanah tepolipika mikole.
itu ya Menarik kalimat itu. Iya. Nekanduring, nekaruning nekaruning kakanduris, kolemusi kolemusi, nekaruning kakartanaga koleba. Jadi rantang manga de pedang lecebel naik harundang lebulus. renang coba. Renang leceba. Itu juga Jadi ya luar biasa ya. nah ini teh jadiin gak pedang lecebel kita kan. Cebong nuk kita masalah kita masalah apa jadiin gitu. Jadi ya Neka kita itu. neka kita gitu Itu casalang nih. casalang pada data tua itu main. Jadi ya neka bawancang ipu lah itu koleder koleder itu. Jadi ya Toing lon togolo kain tanah buho ya. yo itu pungun me kilo nih tidak. Apun itu, ngaji kalau one me kilo koy. Ya sama nih tuh ngana korupsi itu gitu Oh, iya, sampai agua one lonto golo kayak beon. Jadi neka kita nenggiti ya kayak itu sih gaya mose hambor. Agua mose kembung tahu mana. Hambor, agu kembung tahu. Kembung tahu. Jadi ya nenggiti ya tuh ingin teman itu anda. Kudu leve kena. Leve baga mose depas sana. Coba bogo cedek boleh keluke baca tara leve depas sana. Itu spa gabungan. Ayo itu emang dong aku dungket tuh mose te pasti ya boleh keluke baca tara. Ridang te yang lemorin itu. Itu itu nggak butuh ini item main pon. Kira-kira itu kali ya. Coba mengko gaya kayak apa? Amnya khusus kita ya sudah hidup di kain kilo veru. Calama kita ya tunggu titong khusus latan isi bah. Vinaruna veru. Itu dia punga lonto bongkok di sini. Itu dia rojok kita kain camap di sini. Misalnya neopolinika di sini. Kira apa calama kita ya khusus kita tunggu latan isi untuk kita mongko kita lisi lonton bongkok itu ngrolo. Nika maya dan kita udah apa tosia gua mangko misalnya. Kira-kira calama aku itu reveng. Jadi ya eme dua darwa tu kembaru gitu tega. Manga ngasang revem peden ngasang lata tua datarona. Lata tua ada anak ini baik. Ngong kata dise neka bahas kore apa taporia revem cewek ngasang jodoh tesuan kole gandeng ngasang lah beli beki gitu kole ya jaji sai ngasang pacapian tanah ringgi onembar beli beki jaji sai pacapian tanah ringgi onembar itu mangan dego tenggoga peden la tetu aga lelo emeto kole de la tekune baye jadi ya lah de podowa cana lah onen lipa podo hebat toi tua tukang pembaran ngasang atarona galurangga deka ba tua tuka pembaran muncul nga tuh kule ngaila atarona ini tua tukang pembaran kule musi hiaga kule denda deh jadi galurangga deka ba galurangga galurangga ka muncul galurangga yo traum tahu dia apa nekoen kave ni nekoen kave ni galurangga deka baik kulta mulas kolen ngasang ini baik jadi ya tuh ngai line baik ga lapo do ba nuni langka selau ayo mene ho istilah so oget ya pula wae nurun beta mai masih 5 gitu Wih, misena apa denda? Itu denda ngong sama nego dia ataku sesuaga ya neka manga bekas kole oleh ke engkil. Itu betul. Itu kue titong nata ke engkil berbuat. Jadi latan gerolon boleh kali. Neka manga dia puluhan tahun ngasang ke engkilo. Ayah lepulan tahu gitu dia mangan ngasang tua tukang pembara itu terenggona jadi dedek kita ya mose hambor ngasang hambor agu mamangta kutawa 5 gantang ga regis lima leki itu pia
titong to kayak tekeng kilo. Selama sto ingkole latan isi kut ngaji kamping jari hiyo ba. Nek ke hemong morio ngarang. Selama aku di situ. Selama gue itu di situ. Tuh menghidup situ lagi. Maksudnya celana itu kok sih bu. Begitu. Baik sudah, terima kasih ya banyak untuk latan ta. Selama kali ya tuh titong aku duta lonto golo kain tanah kali buat. Kita rantang tarang sansan rangkat lah. Aku nih kata sansan jogot. Memang gitu gitu ayah. Tergantung namanya masing-masing beki gitu. Oh gitu. Berarti ya fotoin data tua lain. Oni syutang bu. Oni syuta dularin cari. Terima kasih banyak. Jadi ya validi ala tanta patihon kaisil untuk toing gutitung la tanta lava oni timutana Kevin kita kayak lonto golo kain tanah. Gue itu kalau ya lonto bongko kain kilo. Kain kilo berdua. Terima kasih validi ya.